Hi guys, nganamukela recap ya season 3 episode 39. So isikwati-ke manje-ke si-happy-ke ukuthi ubuhle akasahamba esikoleni, indaba isiphumile, abazali bayazi, abafundi bayazi, so nje yonke into nje kurelaxiwe. Bayadla, bayaxoxela, ukhaya ufake lelo phepha lakhe siphungwe because unama-hiccups, so nje kumnandi nje i-conversation iyaflowa, kuvudlule ubuhle ambiza ubuseletho athi uyabonga for lento amenzele yona laphayana, indlela akhulume nayo no-principal athi ubuseletho hayi asikho isidingo, athi cha ngiyabonga ngempela, noma nje wangiqaqisa umluko wathatha iposition yami obuhead esho lapho nje isijokela bahleke kube mnandi, athi ubuseletho asikho ngempela yazi isidingo sokuthi ungibonge, athi ubuhle kodwa ungisizile, ngiyabonga kakhulu for lokho. Yeah, then bonke bahamba baxoxa ngendlela ubuseletho abasize ngayo and stuff, so babuze ubuhle ukuthi-ke abazali bona banjani manje, athi hayi abasadiniwe kodwa akusafani nasekuqaleni. Obvious baphoxekile ngayo, abatshela ukuthi-ke ubaba wakhe ukhulumile nabakwaKabelo, so nje ya athi ama uzizwa kanjani wena ngokuthi uKabelo-ke manje usezoba khona empilweni engane yakho, athi kona akukho mnandi kodwa-ke ingane kumele imazi ubaba wayo and stuff, athi Mahlathi hayi kona oku-right lokho. Mina nje ngakhula ngingamazi ubaba wami, angimazi nokuthi unjani, angimazi nokuthi ukiphi, nje ngiyakubongela wena ukuthi ingane yakho izolazi i-side left family yababa wakho. Mina nje ngakhula ngingedwa, ngingama-sisters, anginama-cousins, anginalutho, at least nje uzowazi iside lamama, yazi neside lababa, athi ubuhle ya. As much as ngingamfuni uKabelo kodwa-ke for the sake of ngwana, yeah, kuzoba right. And then after that ubuhle ukhuluma noKhaya, uyambonga for ukumsiza ngayo situation nanokuthi bekhuluma no-principal, athi uKhaya hayibo mina nje bengi-serious ukuthi ngizokusiza ngaphandle kokuthi-ke uKabelo-ke ungihambele phambili ahle kuhle, athi hayibo wena, athi kodwa nje ngiqinisile mina ngizosiya esikole, ngifuna umsebenzi, ngisebenze ngizoyondla ingane, athi ubuhle Khaya kumele uqede isikole uyeke lento leyo yakho ukuthi wena uzosiya isikole. Athi mina nje angiyibone i-future lana, ngithemba idiski kodwa nayo nje ngiyabona ukuthi kuhambi kahle, so nje athi ubuhle ngiyazi ukuthi wena ukhiphiwe kanjani ukuthi ungayenzi lento le, yabona indlela usuke usilwela ngayo, thina ulwela ngayo wonke umuntu, nawe ungayilwela ukuthi uphase. Athi yabona-ke manje usukhulumisa komama-ke uma wami manje yini ama-pregnancy hormones, athi ubuhle hayibo ngi-serious njalo Khaya, kumele ungilalela, athi ngiyakuzwa. Then-ke siyasho uMahlathi ukuthi as long as efocusile nje ubuhle esikoleni yonke izoba right, uzophasa. Axolise ubuseletho endleleni sengathi nje as long as you willing to correct ama-wrongs owenzile, then mina nawe so-sharp, then amthathe kamlise ku-true yakhe-ke sebamukela everything they went through this year, kusha, ijele, ama-drugs, all the stuff, so nje yahleka naye kumnandi, yasho ukuthi hayi ngiyambona ne-tight ibondeni right. And then-ke useyaxolisa kuKhaya uMahlathi the way amtreat ngayo kalento ka-principal, and then babe right, and then yacela ukuthi amsize with umsebenzi esikole because uyalekha kancane. That's okay, ngizokhuluma nobuseletho and then sizohlangana thina sibayi-3, athi usufuna ungibambisa ikhandlela lama-couple goals. uMahlathi hayi kanjalo man wena. So bahlangane kwi-sport sabo kuMahlathi-ke I mean uNtumelo benosifako, athi-ke ngiyabona wena ukuthi inogelo wakho senijwayele ukusebenzisa i-sports set, angiyifunda leyo ngithola nesinye i-sports.
Athi ya ngiyazi ukuthi isipothi sithi lesi kodwa nje mina ngifuna ukuba nawe, ngifuna ukukhuluma nawe. Ngapha principal uthi nje u-disappointed ngendlela uMahlatsi esenza ngayo manje. Ubebone ne-potential bese yabo, and then athi uMahlatsi ngisanayo i-potential, ngiyafunda ngisayile yena kodwa nje manje angisekho under control. Ngisazobe lo engineer ngifuna ukuba yena. Athi ngiyakubona usemncane awazi lutho wena. Athi due respect Principal Ramathuba, angisekho under your case so nje ya. Athi ayike naleli engineering ne-scholarship ongichomela ngaso so isibonda usazoba naso yini. And then ngapha ekhaya usamanzi ngimtholenzi wakhe. Uyawufunda uprincipal athi this is impressive. Wena impela ubhalela athi yes. Athi ayike phandle kwalokho ukuthi uso-late and then biz meeting with ama-matrix. Athi amagama azowabiza phambili, azowabiza badinga abantu beze phambili cause abantu azobabiza kumele baphindele emuva ka-grade 11 then ngiyabiza amagama. Abanye abafundi ekugcineni wabiza uKhaya Jali. Athi uKhaya athi awungizwanga yini ngiyangikiza. Yabona-ke lento yakho yongeza emadlebeni ngithe bonke abantu engibabizayo bezela ngaphambili. Ngizwanga ukuthi abantu abangibabizayo bazobuyela grade 11. Mbone ekhaya ukuthi uphatheke kabi udiniwe keze ngaphambili. So yeah, that's the end of the episode. See you on the next recap. Bye.